Apa yang subha ya pi sa sin part ka channel ko jonga yak babantangan pen EP kumno ban calculate ya ka discount. Akane video kalong ka badon kam nak ta ka jung pi la da pynkhreh nak menta ke exam kam ki bapher po ka jala ka jungi kam tam ya ka Meghalaya Public Service Commission nang ta District Selection Commission bat ki way de ki exam department ki banon po ka jala ka jungi haboong discount kamot ayu discount. Jisha ka the reductions of the original price. Kamot kajing have do na po ka original price ane list price. Tang dengan EAP da kanuksa. Shubu la village teaching til. They hadukan sport. Ada po yau lane, apa PB lane, hano ya katang amla ban tip tang ba. Ngapen EAP da ka ba village ban tit ya ka bol. Shubu village ban tit ka bol tu nang di jeng ding tu ong EAP ba kane ka bol ka de sya jaf tang ka max price ane list price. Makan I know EAP 4% discount. 4% discount nak kasih jam tengka. Ya iba tengka me pi ne ban calculate kalong ba. Pihak ban calculate ya ka discount allow. Dan kapan calculate ya ka discount allow hadin baladep ai ya kane kabol hakador si hajab tengka bat 4% ka discount. Nak kasih hajab tengka kan kemut 4% kila ai discount kemut gila pen have dom no 4% nak kasih hajab tengka. Tapi kene kanam pensutui kan ai fi da ne formula. Discount percent into max price of list price kabamut discount by 100 into max price. Ada pemut penja ia percent biha divide by 100 ada pemut penmi percent biha multiply da 100 kata snap thu bhaya kata. Mat alpha by spa by into 1000 penyo alpha into spa. Mut aspa tengka kadai ka discount allow hadin bala IP haka 4% discount percent. Mendapat ka cost price ane ka ta ka dor mentil ane ka selling price ane ka dor bandi ba unong di ha bandi. Cost price ane selling price wan but max price minus no da ka tu ka discount. Kamut si hajab tengka minus no aspa tengka. Praspa tengka ka de ka dor pi ha bantit ban unong di ha bandi. Ti mendapat ngin pe ya ka discount percent. Ka ong discount percent ading is tu hi ba ong kalau long baik ba ngihap wat ya ka persen ma ba balai nang bi ya ka ek bang ada ban i kalong ma pihak wat ya ka discount allow ban mata pihak wat ya ka discount persen cuma ai nuk sai pi la village ban thit jing thit village ban thit stvi ma u nang di jing di hang tu ong ba kane ka stvi ka de kador ha kador ka ba sunspa tengka ma hakador basan spa tangkai max price ane ka list price ban ngan IAP ka tu kan ne ka discount allow hang ni ngan ainuk saya pi si spa tangka ka discount ka pamut pihak ban wat bat ya ka discount persen nak te san spa tangka hakador si hajar si spa tangka ka discount ka de kan no persen kene ngan ai formula hi discount by max price into 1 when ong ye pi la pi mut ban penmi persen pihak ban multiply bor da 100 ane dah tahu sispa. Demi ban penja pihak ban divide dau 100. Ma. Yang tangan calculate ya kan sispa to by sispa by 500. Penyo untuk alpha kamut alpha percent. Try pila yo idea kendiat ban calculate ya ka discount allow but ya ka discount percent. Kadon kecing ya pair ma. Teman dengan page ngala depan I ya pi lightly ki formula tu lightly formula manukong ada ban wat ya ka discount allow kata ka discount by 100 into max price hadin bala I pi ya ka discount percent kene ketiga manukong du ban wat ya ka discount allow hadin bala dep I pi ka discount percent dan ba mata ka baap kalau ban wat ya ka cost price dan ni ka selling price hadin madep yo ya ka discount kene ka one selling price dan cost price equal to max price minus no daka discount but kabenta ka balai kalong ban wat ya ka discount percent hadin baladep IAP ya ka max price but ya ka discount allow kalong discount by max price into 100 kini lightly gelong ki formula ki badon kam na mataka discount tementang ini pen no part ya ka sum. The max price of a shirt was rupees 6 and it was sold at
discount of 10%. Đây, find the discount allowed and also selling price long ba ka max price ka dei si span ru po maladino ya ka ha ka dor ka ba 10%. But donkam kalau membuat ya ka discount allowed but ya ka dor ka ba tun nang di uhab bandi la ne mangi ba thien ngi haban thien. Given max price span ru po discount percent 10%, but this in IP to formula here discount allowed discount by 100 into max price kabelong sipo by si spa into spa and rupo cancel not into yang ta sipo but usipo cancel not if you discount allowed ka they can't 100% tinang ta ka selling price but kawan by max price minus not ketika discount allowed spa and rupo minus not 16 pinyo si spa sau ka they ka selling price adin ka 100% ka kan review tengka ka ka discount allow timenta pat hang ni ngin page no pat ya ka banta ka ba kan ni kata kasom ka ba max price of dining table is rupees khalai spa sanpo and sold with discount allow of rupees 162. Find the fit of discount hang ni kamut ba pihak banwat ya ka discount percent sangap baham mo pai baham mo la ai max price ka dei khalai spa sanpo but tadi no ya ka laong ba haka discount allow ka ba span rupo pihak banwat ya ka discount percent kan no percent na ka dei ka khalai spa sanpo haka do jeng discount allow span rupo la ai max price khalai spa sanpo discount allow spa and rupo discount percent is discount allowed by max price into 100. Span rupo class and po to cancel not and sans and afternoon sans and after condice and lie afternoon condice and cut pra license UA license view cut pra even your and view sin r cut r kamut cut percent jingli balai max price of a book was sold at rupees 500 and it is sold at rupees 200 discount. Find the selling price of the book kan ek kamsuk sans pa nangka kadai ka max price dan ka list price but ka discount allow kadai afspa nangka tikwan kami pikolom buat betang ya ka selling price max price minus discount allow sans pa minus aspa pinyo la spa nangka ditangkat ni syua telah dapat sotenat ya kenik video ka jonga sa like sa share bat sa subscribe kadang yo mensim syu ban penmi ko mikini ki judge video dan kata discount part 2 bangan sepenmi kublai shibun